Concordo nou dei enti locali. Una sparzinata equilibrata entre competenzias regionali e competenzias de entes locali, su passaggio dei tareas ai comunos, sa mobilidade dei dipendenti, su tempus po allicchire is entes locali e su bilancio 2015, sa fortiada dei unionis de comunos. Funt custos sistemas a dibattius a riseru in basanta de s'assessoria s'urbanistica e entes locali Cristiano Erriu, in s'attòbiu cunanci e autonomias locali. S'intentu principali, ad ispricare s'assessori, è su desindiscabulli de s'idea de affortiare su centralismu regionali a profetto de una sussidiariedade innoa in grado de avvalorare su più possibilis competenzias e sul ruolo dei comunos in materias differentes, de manera che i sindicus siano in grado de governare i servizios e politicas ponendo di fronte ai appretos de su territorio. E Rio ad acclarau chi Polompia custu resurtu tocca ad affortiare s'unioni de comunos, po podi governare is politicas de crescimento, de servizio e de assistenza soziali. AIAS dibatta l'ompias assessori regionali. Su problema suo is stipendios atrasados ai dipendenti di AIAS, d'antaccarau i di passaus in is uffizios de s'assessorau regionali in Casteddu, is organizzazioni sindacali paris a s'AIAS e a sa fondazione Stefania Randazzo. A su su tema de s'atraso in su pagamento dei stipendios, i dirigitori di AIAS antinau che s'azienda sta mettendo di in meda de parte de ASL e comunos. S'assessore a sa sanidade Luisu Arro ad assicurau s'afficu su e ha declarau che intre is intentu primargios assinnaus ai commissarios ASL due funti s'averiguada de studanti depiu a s'AIAS po parte de siendas sanitarias. S'assessore annau che in una gida iant depi lompi a rispostas e a postis si ad pedire a s'assoziu un brano industriali. S'assessore ad assicurau de si fai garanti de chi s'AIAS a Paricci di paris e sindacaus un brano po donai ai traballadores is stipendios parraus a goa. Igresias a traballus in Col di Lana. Funt accabaus is traballus po torrai a qualificare sa scola primargia de sa bidigedda operaia in su bicinau de Col di Lana in Igresias. Su finanziamentu de 35.000 euros l'ompiu a sa regioni, con su progetto Iscola in su mese de Capitani 2014, ha permittidu de arresolvi su problema becciu de s'acqua chi summiat e non lassat imperai sa parti beccia de s'edifiziu. Seus cuntentos, ha commentato s'assessori de traballus pubblicus Barbara Mele, de custu primo resurtu ottennu all'estru grazie a s'afficu de totis professionalidades de su comunu e de ogni parte imbodicada. Is 35.000 euros in preaus funt in primu parte scetti, is traballus in sa scola sant appodi sighi commenti sa regione si donat is atteras quotas chi pertenint a su progettu po su 2015. Su tanti complessivu pediu de sa scola de Col di Lana ha difatti si calculau chi duat bisongiu de atteras fainas de mantenimento ordinario commenti a restrutturada, attulio energeticu, bogada de barreras architetonicas, compora de mobiliu e ainas, po unu totali de 500.000 euros. Santu Antiogu contributus po associus sportivus. Su comunu de Santu Antiogu, assessorau a su sport, comunicat chi funt obertos is terminis po presentare dimandas de contributu a associus sportivus fattus diamantiosus chi affatteriant in su territoriu comunali po is annos 2014-2015. Is associus interessaus podiant agatare is papperis po sa dimanda in s'uffiziu sport o scarrigare in su situ internet de su comunu. Doi a tempus finzas a su 28 de gennargiu. Igresias, mostra commerciu. È risultata agradecida a meda de su pubblicu sa mostra apparicciata in Igresias a suba de su commerciu in zittadi intre 800 e 900. Buttegas de maistros de pannu, potecarias, orerias, ofellerias, starias, buttegas de fotografus viviant in saras una scutta de pregiu. In vetrinas concordadas in s'apposentu Remo Branca de su Palazzu Comunali de Prazza Municipiu, dove funt apparaus documentus, ainas po pigaidda che rottipus chi funt is primu fotografias, ainas de maistros de pannu e documentos chi ndi lompint de s'archiviu storicu. Intre is ainas impreadas in ipotecarias, sa prus connota est sa dei Murronis, chi aiant inventadu sa pasta gallifuga in su 1908 e chi aiant premiadu a livello internazionale in fieras e a paradas. Sa mostra a incuru de Antonia Riu, Marcella Gogoni e Grazia Villani, paris a su comunu de Igresias, ad avarrai oberta finzas a su 31 de gennargiu, dogna merì a partire dai 5.
Nugisi teatro. Su Circolo Oratoriu Anspide a Riu Murtasa ad apparicciao sa de 8 edizioni de su Teatru Festival. Sarrassina e Biagera e ad imbodiccai a duas comunidades, Nugisi e Narcau. Is spettaculus funt in lingua sarda e ddoe dai scuttas de consideru cun mostras e dibattasa. Su programma sta ricco e s'intra de badas ad ogna borta. Sa cumpangia teatrale Commodia, su 24 de gennargiu ai 6 e mesu, in su Teatru Parrocchiali de Narcau, presentat Villa Vrida, de Giuliana Zurru e Maria Bonea Rioccheddu. In Tammisi, chi su 30 de gennargiu, a Noioras, su Centru Soziali de Nugisi, sa cumpangia teatrale Joseph Theatrum presentat Anna Rona de Franco Baire e poi accabai, su 31, sempre de gennargiu e sempre in Nugisi, dove dai sa commedia Su Sindigu de Guido Cadoni.